say the address no e bedwam so kase ensam na do so pa na de obete no eso kahwe bi ene se egwomu akraman hemfo na afiri wase langard eje wo mompotem ho aboso nto srempanimfo so wontu ho na mon sanso na dunkwa na na midwifery training college no emumpanimfo adidwuma sonson kokora ya mane bofo aboa ensam no ano amaye na abeto dwa so afo hwe apomde ho nsam so wochire mo enche kora no viral vaccine Ghana yankase ye ba abaye yendie sanso na enwumaku ahodo nketoa ne adantemu de no abeto dwa se 100,000 Ghana cedis na se we yabosia ya ensi ho eni ho no oba beche ama emma makomakom wo ha we ne nsem ahodo bi na ndre so mo se bedwam so kase kai say DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no Adom TV extra wo hia me a frame anoche wa ba atwase wa fenche mo no me de twaso amount to hine ya wo gomu akraman gomu apoye mansini mu mfimfim mantem no mo na adua ya wochire abeka de adesrede mu oden atopo sisa hine Dr. George Kufudampa nim se wasrada oba ne mpotem ho no a langade ene wo mu acheso kutekute atuo ne seka ye tutra sam no dia no woje nsase boso mo manfo ntimi nkwafo manfo so entumi nye wadwuma wo pe enti wasrada be ya enka IGP ene na pamfo entu so sa sabe ya sa niam no ekoso wo gomu akraman mpotem ho no etu bitwa It's a celebrity. There, I'm paying for ya. May address me issue too. 149 from. No one way. It was buying boom. O Sunday, if persuasion first, force must be applied. Seriously. Okay, the power celebrity. I'm paying IGP, Interior Minister, na Regional Police Commander, na District Commanders. Master on baby, one way. O Sunday, young pede be ya di go back at Kramasabi to trust and them. Na mo moye ya da de yawoze na sabe obi ane nan ka nitinka oba befa ono no kwar from enako yenso sabe etaye ogunfu a eto be ma ete mwana roma no be ya men ka sabe brain cher nana mesre the Crona Yawum, Sabio, Bebuno Sawum, Madaroma. Bobasha Muhu, young employees and Sadoswa. Nana Kwame appear, a Gumwa Akraman Manhene, or the Atoman 40 Gumwa Akraman, Yina Enimu say. One can whom now one in Yapadia, a war a crum honomono, one more home by Sebeya, a bebua amen puntu, and by Akraman Crudri anymore. Obi Biara, no be wasem, a will crudrim her, Miss Sawara, Wayne Dim, there Obi Biara. Eba makoye ehian ewo kudima osande misa fandefo ka de misa oye prayer wo de prefom say yikura ibuma obobu na mo aka boma ede do ti de den kura entumi ye den entumi mbum ente mese enebie de inna yesa safo henfo na dimejo otedameno mese do Mantem no emo na fimfi mantem ye kwa padencha east nkwa wono fen ye kwagina dunkwa na midwifery training college no wo mo adi dwuma so kra we no 13th matriculation na se adesua for mobile school ho no mpanifo mo makwa aba ababo matena se na dwumade no ase no na akọhoro mo panyina wono na woye apadencha east no panyina wono no odi sa school ye manas woye principal Dr. David Ben Samson wade afutu ama adesua for no awanya akwanya awura mu nyina se wosrada woma wonwoma no ehia wo monsua de sanse wonda achi nyina agina suku ya wo kwesu se koba so be ye namfosem be ya kohwisem betoto papa so a ebe wi ase no wonda achi an basanti wo fa bibia anto nchen na wonsua de as far as you are called to duty, you must put aside all your personal problems and help save human life. You must think of people at critical times beyond your own self. You must work hard. It pays to work hard. I'm here because, and all the dignitaries at my back are here because we keep working hard. You need to excel and be innovative as you go along. You can't do all this without discipline and teamwork. Apadensha East Mensini Penny Quantre for Sharp Muden Honsem so Dr. Daniel Aklo. Edit so additional nyina animu say, war press will be a nurse fui, and who be here say, or be ma fufro enkwa, and here one more pa.
I advise all of you, trainee students, to take your academic work very seriously. And I urge all of you to be reminded of all the issues we discussed in the MOH ATI student handbook during 1 week orientation sessions. Since academic vices such as examination malpractices, poor academic performance can lead to repetition, demotion, or outright dismissal. Yɛmfimfimfim mantem no ne mesene kwa hafo mantem mo Kenya se number 1 na ye kugina Rampe hene yo wo Kenya se number 1 na aboachi Adom bodi ade sharia to yenu muslimifo nim se wasrada sabra ye kwa batwa fi mu no obehwe na kwabrane waboaboa zongo mrantia no no amo mo kakra kire se mpotem ha do bedi nsem huru bia mo nkofa ballot box monya ne ma hodo bia nsem fata wasisa mo ma mo ho kwan ya ne ka ho bi mo manfo bi twu ano edisi muslimifo se muslimifo bi ye tutwafo nti sabra ye kwa batwa mu obi anhwe na asomdwe mo ho dawru na mo obi aso ma ne ho kwan emma manwoni bia amfa no anya tutwade ene tutura sem bebre wo so ya na efiri zongo so efa ba bi nso so efiri krom na emom ya ba zongo so be kan kremofo asem de no o tu kremofo fo wo se yi abatu ebebe wo so ya kikiri kura ya se wo firi zongo na wo atwe sekan wo so wo fa akwanya we so wo de ya tu zongo fofo se ene de zongo ntse kan zongo no nzongo fo nso so fese no wo nso so wo nya tutura sem biem wo nso ebeko school no wo nso aba bedi empanimfo no e wo Ghana wo ye MP no mo ne ho ne bi Esitifi North Mensini Imam ya wonukure ye sanso ye Kenya se number 1 Imam Abubakar Bawa enso editudwa se sese ni ayekoso no ehu behia se wosi muslimifo aso ndan bi a wode Bible mfidie bi te se CCTV cameras ebebo ho no mo se de ebe ya wonom a wokɔ hɔ nom ekoye basabasa no obetumi ayi wonom apie yeni ya ni se Ghana de yekoso no CC cameras ne de ka ho no eboa ma oma no ama security adwuma ne mere de ma omo boye ho ban no se wodi bibi ka CC camera bi bebo ho no ma ebeboa ma niam bebira ye mere ma ye omo boye ho ban no enti sa ne ma ne nyani nyaye ye de sa ne ma nyina be ka ho kwa se ya modern wan e wu enye tete sɛm ne bi enti mmerante so omudi mu no omo ye modern mmerante nti omba ya sa ne mena nyina ba se be ya Ghana ha no de pese ye maye nyina tena o man masonjie no na atima ba so sa de maye enura ye nom koye mu ene de twegu pane mu de woye no abetodwa se enche kro man Ghana ya ye be ye de na akoba se de bia tisi etam sika twitwiri de kokwasikwakwo man so ne akokra nura ba tore bi kura yakosere no mo de afam ye na sanse mi nyina ye nya ni da so ye so afo hwe apom de ho nsam so kwaku agima menu wabra na Kentampo College of Health for ene adesuafo bi wo masua de awie na woja wo mo kwan de kan se graduation no ene opanyini de tudwa se Ghana de ma hodo ogu akwan ma ya hoboa ya ye nche enuro bi etisa nkanka malaria etiri de ya age entre ha wo ye ma mu no ya ye be ye nuro se be ya ye nkwakwasikwakwo ma so enkote nuro ma. We are preparing ourselves richly to actually launch the production of the first vial of vaccines in Ghana. This is a private sector initiative, and we are also working again with a group that is being supported as well by government and donor partners. And I believe that within 3 years from now, Ghana will be producing vaccines from end to end. We have set up the National Vaccine Institute that is going to help with research and development of vaccines and training of our young scales to be able to support the 2 facilities that will be doing vaccine production for us. Dr. Kwabena Opoku say director of the Kentampo College of Health and or the Sembi Etudja Ewudwumadi na say. Dr. Chairman, before the establishment of the health training school in 1969, it was called the School of Hygiene for the Training of Health Inspectors Unit 3. The Health Center Superintendent's Training School moved from Sopond in then southern Ghana to Kentampo in the northern Ghana. In 1962, the Health Center Superintendent's Training School was moved to Kentampo in the Volta, Ghana. But in the same year, the Health Center Superintendent's Training School moved back
to Kintampo. This reminds me of where I come from, Kuntuchi. That's the winding and going round. I'm happy to see that from the modest beginning, the college has grown to become one of the biggest training institutions in the country. Yemfree Kintampo ne yonko sika kroma danse boase. Na dwumadi esonko akoso se be ya ama wo mudidwa wo madwuma ye no be ye bibie ho na sika ebe kobo no manya o mobre so mfaso nti no ene opanyini baako ene ono wa wafato ne ho so ene wache sika mama yi na sika wacha ama mo no yebosia ene wode abo wo mo na nsunsi hu bia eni sa abosia no eho eya piani Bonsek Fan Club opanyina woda no kofia piani ene woni ama ne bofo twetwe nkomo no wache se sika botini ya wache na 100,000 Ghana cedis ene wacha ama emma mako oha ya ensi hu bia ni ho so wadi kan mama aduonum bi na kwa fa so tue sika na ni asopa no nti ene wasa aboabo wi no wache amamai so ba ne yedwuma de bia no abufu ne atete ko pi bakra na ho ba na obofu de be wonye skwa ma kwa na ba fi na e kakra wo fi na crowd ni je den ama krokro ba ma odon so den ejina enje be so ma na se okunu masen no pe bi kakra ye no mde atumi asobotu fie enwachi emma sa besen wo munsa ka bi enso so de to so se besen ya won sa kan wo ma de be hwe madwuma ne mu no ma yere mo ho aye dwumaden se de be ya wo betumi de mmoa ama wo mu ekononom esanse wo yie dwuma na koba be ma so nani je ho esanse na chop money me ma no mu yi kwa enso ena be me enso ne tin so ne na wo ma enti wuntimi fa ho kire ni nyina nya de wo hawo ni nyina kogu ne so saa de ne papa no ahwe so a wo hu se ye mama na wo se wotimi boa ye Efuwa se na yebesen ko angloga afarifo wo wote si pono so no awo ba na ne cassava fish no bebe ye empem aduonu over 20,000 ene wokoche ne punimu ya wode ba ye ne ba sa no kwa no wanhye de ne ani da so sansa asendam no abu won so nanso be pie mu no se de adwadifo ma no to aguso ya wo moto cassava fish no age wo mo nsempa ya mani boni ode hye ba owusu job akopie ho no ho a wabo ansema no That's why I said because of the way the fish made. So for how many years have you been catching this fish like this? Last year we gave somebody day 1 year. So you get more money per. I mean, so how much do you sell the fish? How much do you sell it? Yes, 1 kilo, 25 Ghana cedis. 1 kilo, 25 Ghana cedis. And are people buying it? So how many boats did you use before you can get this? Before you get this fish? Only one boat. Only one boat. Wow. I'm having 3 mates. 1 day here, 2 days for Bakara ngwara na nyasi nye ogana ma. Laki ma blogi. Onye la shoko plere. Ma atoji na mu to boda na nam. Da na bakara ngwara ni yo government ba mu nya da wona do roye na mu ha. Ma jicho mi agoba nya ga kpara nya mu. Ya doro kparo na mi. Ya jibu na mi, ya jika na mi. Ya jijo sada dara chafonu. Mi kwale chafo ko ndo mi ve na mi. Yemfree angloga na yenko Asante Achimwanchi former deputy commissioner Emma Ghana Revenue Authority no eye Kwame Ofosuhene apenten opanyini waboaboa disuanfo ya wo konto asusuku makomako aduanan 40 na waye wo mo adoye na eniema ahodo bi ebema wo mo nwasua ho nsem agina brane eni sika fam wo no wachecha ma disuanfo yi ni abatan sa wonye na wonfa mo wo ma no ho brase bi school no a wo kono wani enye wonya I'm a with educational fund. No, you know, say, or the bois, homo, be. Into what I say, I put my passport for the year, and I'm my first more catch them, and would you not so near the sardine. Say, you had a bay, I do be a bit in your sorrow, bravo. Said the blue woman be crowd, woman be. Tis your nephew was sitting so much. Oh, be not sorry, when your pepper or dog. What you want so far? Almost nya amutabi so many so. Don't mean sua ye. Almost into my year kunni that you also to me boa obi oni bi. Almost the people ho a mo so ban ye. Hwe bia bia wo free ba. Na mo awade na wo bi so de aboa.
de gina so na fe suade na so ko wani o mo se na rekufo do ne ban e de o mo se bebre wo free education no abade but o se ne bi ha wo so yero wo se free education no e ho fa so be ba ma ada achi go so timi abo wo bi Joanna Frimpong dwemtenani a wada ama Usua Foundation Education Fund ano ni ama ni boni enkomo twetwe mu no wo sha adesuafo ni nyina enkran se yi a woto a wonom adesua so no omomode ase obesua de nemum won fa won ho enkobo enamfo bone na enfa nsensuanso bone bia hemma won so obia emfa na adesua ni agro ebra adomara kwa wanya kwanya se ya woko secondary school ensasa wokwa wokohwe nkrofo wongru baabi a wofire efi a wofiri mu na womra won ho ase ma won fa won ho nkobo sabe mofraba bone emma adefefe a enne ya papa penten ayeyi ye betie no na ekoye animdu ase dabi eyesa ebebu abam na said the Oliver Twist can say Oliver Twist wants more or needs more emma so mu bu abam pe enkanya ye anase enkanya ye papa emma won a enchirima no enya bi nti ebesre won se won ma we enya susudua ma won Free Hormone and Consent for from Titina Nisa, your country for my Eye Care Service Foundation and College. We a year a queer and sharp by Yasia. Nanso Nediana say what to a month for a qua. Na a doctor redeemer and meg bodella and our Diana Shredia, at one crown and one more to foundation. I would win in him say Bayan Comanca. Now one month so Bruno Srenkanka one more person when you have Fontaine video quants in media ICT no. A won't chrome kume when I fair candy hold of my Jumana one more siano. A pagina brano. One for a mom or Sebaya San Quadea or Mamma who quants to pursue Siantatiano or Modacha Bayefe. The 16 regions now here Ghana no. You person training to start with 80s volunteers. And I best send you to the rural areas in every region. And I'm going share on computer. You hear computer of 160 pieces. And you hear at least 960,000. Now you find 3 or more. You hear 32,000 as data fee because you connect to internet no. I say you MT and Vodafone. So onuna adia high kakra ewo ye dwumade ho adia ye pese ye achieved after ni say na sesia no obia esua computer na wiase ni nyina computer nimu a untumi uwie school krampa untumi nye dwuma ye no say na ye be reduce unemployment and graduate unemployment no akoda na say omusua abefudie no computer no say na ometumi eye dwuma no so that Ghana ebetumi ekoso a sukufu a womo ya graduation yi 120 womo nya certificate ahodo efi UK examination board yenyina sansem yeso na bedwam so kase amde so ma no pebidi ni nyina sibidase so refa DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook Adom TV extra wushia mia afreme anoche wa ba atwa se wa na ye jwada ye dan ye ho abada obon krata pensem mu online portal so nsem ebetwa so enko bibia